mngani ngicela ukuthi sende zonke lezi ayithona lamavideo sashuthile last month kuthi ngicela kakayiseni ngicela ukuthi sende tu ngifuna ukuphosta mngani ngibonile lana simphwa ngicisha ngasikakela yo ngihlale lana simphwa I think ngipene like 30 minutes ngabe ngabona kanti ukuthi isikhathi sahamba ngabe ngayiyeka yo abasigilile shema abasigilile ngale ansimphwa yo yakhona nje basithelene emakhunye sona ngumuntu uyangena uyangifohle bese ngize bana mbaca ukuthi ufohla bani bacela untshela ukuthi sukugithi la bacela ngidonsile ngamudabula ngeyimpama mngani ngamudabula ngeyimpama ngathi wena ngathi ngithwela kabi la ngoba bakho principal akusho ukuthi ungawakhontrola wonke umuntu wagcina lapha ke mngani simngani kuzimbali hayi shemina ngike mina lapha ngiyakumbona mina nje nombala zwani angimfuni lamntana loyana uyanginyanyisa yabo makhona yena shemngane ngicela ukuthi ningipene kulisi ngoba mina ngeke ngize shem angeke ngifuni yo mngane ndebe ngilana ngakhona angazi like yo mangathola istraight by shona nje namabheka nje base McDonald's nje like sisami sikakhala ngihambe amsho ngqiniso lokudla so nangoGebe yabuya negeng yakhe nesiqinisako bathi umpakanyela so mngane ngave ngakhipha umese yakuthi mina umese ngaphatha noma kunini imese ngiphatha 24/7 just in case for ama situation afana nalawa ngakhipha umese bavele babala kabonke mngane manje ngobhala ibusiness and azange ngifunde angiwazi ama legislation ama human resources like ama essay like ngifehlile like sengena ngizophala lapha bangazi ukuthi ngithole 0 yo